ali samo preko žene. Od Milke, sestra je udana za brata od Žarkove žene Đurđe. I tamo sam ih upoznavala puno. Mesić onda nije bio još ni predsjednik, onda je imao malu mirovinu. Milka je se otišla prije vremena, ona je radila kao odgojiteljica u dječjem vrtiću u kojem je radila kao financijski direktor, moja vjenčana kuma. I tako da, kako sam dolazila kod Žarka, Stipu sam x puta vidjela, dolazili tam na klopu, družili se sa svima, uvijek je bil pun viceva. I 2000. godine mi smo bili angažirani na skupljanju potpisa. Žarko je vjerovali još neki ljudi da će Stipe proći, ja previše nisam znala ko ide ko će se kandidirati, ali sam skupila jako puno potpisa za gospodina. Van je stajao pred Preradovićev, gore pred Pantovčakom stol, piće, klopa, svaki koji je došao glasovati, taj se odmah najeo i napio i to je ta tradicija tih gozbi, održava se i danas. Što se tamo, kakav je tamo oblik? Eto vam, Žarko vam ima firmu za uvođenje, on je ove ovce najprije iz Novog Zelanda nabavljao, a poslije preko Rumunjske. I ima svoju mesnicu, onda ima pekaru sada, onda ima Hondu na Iblerovom. Honda je bila skupljalište ovih ljudi koje je on meni slao da me straše, to sam kasnije doznala. A na Pantovčaku to je jedna derutna kućica, ali se on napravio nekoliko kancelarija i svake godine za Uskrs, Božić, za njegov rođendan 17.5. Uglavnom 5-6 puta se održavaju fešte, onda se speče po 7-8 odojaka, toliko ovaca i on dovodi sve ljude koji su, tu mu je pomogao dosta Stipe, Žarko i Marijan su se upoznali u Đorđićevu u zatvoru, tako da i Žarko je imao svoje, ne znam o čemu se točno radilo, ali znam da je bilo o nekim prevarama, o neprijavljivanju nekog poreza, o nekih intrige, točno ne znam o čemu se radilo, a Marijan